بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga kataw-tay manguran na mga agama Islam, biyayao natin niya continue rasin mga atawa ka sin nasihat nato sin lima bayaon hati niya manunjuki sin akida. Sebab mga kataw-tay manguran na mga agama Islam, insarasin Allah subhanahu wa ta'ala na bahagi siya dua. Ikaisa bahagian niya i'tiqadiyat, amo yaunin akida piagian ataw katawahid. Ini kedua na amaliyat, amo yaunin amuin rukun sin agama Islam. In i'tiqadiyat bi akida upama niya iyan wala siya timataalok ha amuin kakahinang si manusia. Sagawa timataalok siya ha i'tiqad, kahugutan sin pangatayan si manusia. Biya i'tiqad rububiyatillah wa wujubu ibadatihi. Biya pagpatunggal pa Allah Ta'ala katan kakahinang niya. Iban wajib mag-ibadat atau ka magpatikupo ipon niya kaniya. Amo na yaon, impiagian amo inrukun sin iman. Ini kadua niya amaliyat. Amaliyat ini tata'allaq bi kayfiyatil amal. Timata'alluk siya kakahinang si manusia. Biya long tarukun sin agama Islam, biya pagsambayang, pagpuasa, pagzakat, pagnikhaji, ataw karugay panday na yaon. Na ina mo in i'tiqadiyat pegian na siya ina mo asliya, siya impunan. In amaliya na inyaon far'iya sadza atawa ka sanga atawa ka sanga niya sadza bihayan. In asli impunan amo in i'tiqad atawa ka tawhid atawa ka aqida. Hasababan sin akida yaon pagkasiyain asli na tubna ala tilka sihatan wa fasadan. In kakahinang si manusia kitaun, inamo indayo sin akida si manusia. Kitaon indayo sin akida niya iban amo in akida niya bukan marayaw. Doon magsabab taymaon in ibadat si manusia. Bangin akida si manusia timataalok siya. Harendi ini nasabot alam sin Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in ibadat niyaon tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpabila lang tain akida niya naglamugot in akida niya ataw kahalo-halo. On waktu marayaw in akida niya. On waktu makaagad na isab siya sin akida wakan siya marayaw. Nadamikyan dito dati mataalok in pagtayma sin ibadat sin manusia. In akida sahiha mga kataw-tay manguran na muha agama Islam, hiya al-asasu alladhi yaqumu alayhi ad-din wa tasihhu ma'ahu al-a'mal. In akida marayaw kataw-tay manguran na muha agama Islam, imana ni akida halom sin Quran, iban halom sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amoyaun inamuin asas atawa ka
founder atau kahag sin agama Islam. Tumindag doon in pag-agama si manusia bamarayo in akida niya. Iban tataymaon in katan kakahinang niya bang marayo in akida niya. Adena sabab yaon haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanunjuki sin damikyan. Lon sin Allah ta'ala suratul Kahf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Lusin Allah Ta'ala, hisiyusyo in kaonan niya. Nag-angan-angan siya. Sin ipagbak na intuhan ni Rabbul Alamin, na subay siya minang sinhinang marayaw. Uno inhinang marayaw, amo ingkatan hinang karidaan sin Allah Ta'ala ataw kadaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban ayaw niya lamuran sin kasyirikan. Ayaw niya lamuran in pagibadat niya sin kasyirikan. Na di na sabab yaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. In syirik ini matauding ginisan niya. Hindi na sabab yaon subay aniban si manusia inhinang kasyirikan yaon. On syirik dakula, on syirik asibi, on syirik nakatatapok biyayan. Nabisan lang taamo inaginang ko sinambukihinang mo yaon. Marayaw hinang. Sa pabila na kanyat ko sinhinang yaon, amo in pakita-kita ataw kakabantugan hamano siya na kimangiin hinang muyaon. Imbis hinang marayaw na hinang siya hinang mangi sabab nakasyirik ka pa Allah Ta'ala hawak to hinang mo siya. Di na sabab yaon kataw tay manguran na mga agama Islam. Suwe ayaran tud si mano siya in pag-ibadat fa Allah Ta'ala. Apabila nag-ibadat siya, pabatukan niya in ibadat niya pa Quran sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya matayma sin Allah Ta'ala in ibadat niya. Namikyang bibayta pan sin Allah Ta'ala suratul Zumar. Lang sin Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Sebenar tu dalam sin Allah Ta'ala. Piagwahi mong kay mo ya Muhammad sin Tuhan. Iba man tu pamasila amo in nakaunak din kay mo din na mga kanabi-nabihan. Unin piyagwahiyaon sin Allah Ta'ala kay mo iban amuin mga kanabi-nabihan na kauna din kay mo. Lain asyrakta layahbatan na amaluk. Bangkolong niya sumakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima na sin sakuto ini, nangangayo ko kaniya, nagibadat ko kaniya, nagsumba ko kaniya, ubos mangangayo ko isa barugen din kaniya pagtuhanon mo. Atawa ka, nag-ibadat ko isa mo indukendeng kaniya. Na mo yatim pegyan amo ilamuran in ibadat mo sinamo in kasyirikan pegyan. Na uno yung zamato, la in asyrakta la yahbatan na amaluk. Bangkos makuto pa Allahu Ta'ala imakna niya, mangayo korugendeng kaniya. Lamuran min pag-ibadat mo sin ibadat ha pagkahi mo makhluk sin Allahu Ta'ala. Layahbatan na amaluk. Na tanto tuod, lon sin Allah Ta'ala, malarakin amal ibadat mo na kauna. Kataan ibadat mo na kauna malarak. Wala takunan na minal khasirin. Iban tanto tuod, maon na kao. Hatar bilang na ko din ay jumlan sin sila. Amo im malulugi ataw kamalusong pahadarat sin Allah Ta'ala adlo kiyama. Na din na sabab yaon kataw tay manguran na mga agama Islam. Suway paonan si Mano siya in pag-ayad niya pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Ikhlasan niya in niyat niya pag-ibadat niya pa Allah Ta'ala. At sababan sin
kaikhlas yaon na tataymaon sin Allah Ta'ala in ibadatin apabila atin niya makamuwafaka atau ka makaagad hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisan pa ning kaunan ni ikhlas siya apabila nakatungkilang nakamukhalif hahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na di tataymaon sin Allah Ta'ala. Dina sabab yaun lon sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Zumar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahiddinul khalis. Pagtag-ipon ko patuhan mo ya Muhammad. Pagtag-ipon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin tulus ikhlas tuput kaniya in agama. Tinawairon iban niya tagdapos in agama yaun. Tupot siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingata, intagdapusin agama Allah ta'ala. Na din sa papyaon, suwe ikhlasan mo impaginang mo sinda akan sin agama, amo intudyo madto kaniya. Sabab impiagian amo in ikhlas na tajridun niyati lillahi azza wa jal. Hati niya, pinon mo, hambukan mo inyat mo, hapaginang mo siniyaon, hakar na Allah Ta'ala inamuin, hinang mo yaon. Wayroon nakalamod din ang mga pagkahi mo makhluk sin Allah Ta'ala. Nadamik yan hati niya, impagpadabos mo sininang yaon, na apabila hati niya amuin, paagara, hinangain Rasul Salam, suntuan mo sinhinang yaon. In mga ayatan yaon, nasabot na itong mga katawtay manguran na mga agama Islam. Mataod-tuod, in mga ayatan, wala na ito nasaboting kaibanan. In kakahinang si Mano siya, di taymaon sin Allah Ta'ala, ikaysa sarat niya at ampan niya taymaon, apabila khalisatan, hati niya tulos ikhlas siya, iba lepas siya, din ha mga kasyirikan. Namikyan, in kakahinang mo yaon, suway makaagad, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muna, repener si Mano siya impag-iman niya. Amo in panawahid niya fa Allah Ta'ala biyadi imba in panawahid niya. Nakaagad ba panawahid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang mga sahaba? Atawa kawala. Atawa kayong panawahid mo yaon, nakatungkilang ka din na ahlus sunnah wal jamaa, nakakadto ka pa mo impanawahid sin mga ahlus sufi, atawa ka mga dogayin pan-akida yaun. Na din na sabab yaun, suway magbalik ko mong pa-akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab, biyabaitaan kita niya sin waktu buhay pansiya. In ummat niya akhirul zaman, makanat siya kapiton tagtu katumpuk. Halom sin kapiton tagtu katumpuk. Hambukra inhalom sin surga. Amura in akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban mga sahabat niya. Di na sabab yaun kataw tayo mauran na mga agama Islam. Mong kita pa akida amo in tatay maun sin Allah Ta'ala. Iban amo in makasod pa surga adlo kiyama. Ayaw kita mo ang pakapiton tagduayaon amo in nakatungkilang haamo in akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab kalugyan ni makawan nato mga katotay manguran nato ha agama Islam. Na din na sabab yaon ingkataan kanabinabihan sin Allah Ta'ala na nawag-tawag ha mga taon niya ila ibadatillahi wahda. At niya pagtag-ipon pa Allah Ta'ala isa-isa niya. Wa tarki ibadati ma siwa. Iban tinggalan nila ng pag-ibadat harugen din na Allah Ta'ala. Nina sa mapyaon nagparmanin Allah Ta'ala suratul Nahl. Long niya وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sa banal tudlon sin Allah Ta'ala nagpara kami
Rasul. Nagpara kami Rasul hatip-tip umat. Uno inda akan sin Rasul ya umpa umat niya an ya'budullah. Pagtag-ipong kamu fa Allahu Ta'ala. Pagtag-ipong kamu fa Allahu Ta'ala isa-isa niya. Iban anib kamu makapagtag-ipong kamu harugain din Allahu Ta'ala. Na din na sabab yaon katotay manguran na mga agama Islam. Aniban natutudin kakahinang kasyirikan fa Allahu Ta'ala. Sabab amo yaon in makalarak sin amal ibadat. Nag-ibadat na kau 10 tahun, 15 tahun, 1 tahun, 3 tahun, maka minsan kau sa makasakuto atau ka makasyirik fa Allahu Ta'ala na larak katan inamun ibadat mo 3 tahun yato. Naday na sabab yaon katawtay manguran na mo agama Islam. Subay ayaran si manus ya in ibadat niya. Hasupaya di malapasin ibadat niya. Namikyan tiap-tiap Rasul impanagnaan panawag-tawag niya mga tao niya na long niya u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Pagtag-ipong kamu fa Allahu Ta'ala sabab wayro untuhan mapatut pagtag-ipunan buat malingkan Allahu Ta'ala isa-isa niya. Yan himumungan si Nuh, iban himumungan si Nabi Nuh, iban Hud, ibang Salih, ibang Shu'aib, ibang katan ka nabi-nabihan ha mga tao niya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Pagtag-ipong kamu fa Allahu Ta'ala sabab wayro untuhan mapatut sumbahon dugen din na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya in nagpapanjari singkatan. Siya in nagpapanjari singkatan. Kikita sin mata na to. Ibang pagkananaman na to. Iban amo in pagkarungan na to. Allah Subhanahu wa Ta'ala isa-isa niya nagpaon. Hangkan in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadenda man ha pagdaak sin Allah Ta'ala kaniya. Na nanawag-tawag na siya ha mga tao niya hatawahid manawahid imano siya patuhan Rabbul Alamin. Iba na riperon si mano siya in akida niya. Riperon si mano siya parayon si mano siya inamuin panawahid niya fa Allahu Ta'ala. Paagaran niya hamong kitab sin Allahu Ta'ala. Iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasaplag siya sin tawahid doon na Makkah hamputag 2 tahun siya doon. Nanawag-tawag hamano siya sin panawahid iban pag repair sinamuin akida ataw kapanawahid biyayan sabab amuyaon intitinggilan sin amal ibadat sin mano siya. Amuya unin titinggilan sin amal ibadat si manusia amo in akida niya. Bang in akida niya bukan marayaw. Nadamikyan in amal ibadat niya marana siya hati niya di tay maun sin Allahu Ta'ala sabab inggamot sin pag-ibadat niya bukan marayaw siya. Kita ni ba ingkahoy mga katawtay manguran na mo agama Islam. Bang ingkahoy yaon hati niya mahalo inggamot niya ilabas sin batang sin kahoy mapatay ra siya. Nabihayan da in panawahid. In akida inipigyan katawtay manguran na mo agama Islam. Amuya uning gamot. Sinamo in pag-ibadat sin manusia. Amuya in titinggilan sin ibadat sin manusia. Amo in akida ataw katawahid pigyan. Na din ang sabab yaon katawtay manguran na mo agama Islam. In mga kanabi-nabihan sin Allahu Ta'ala, ibang mga karasulan, nagluludto silang adlaw sila na nawag-tawag hamano siya, ha pakaragyaan tawhid ataw kaakida. Na din na sabab yaon katawtay manguran na mga agama Islam, in pangasubo, uno impyagyan akida kapandayan si manusia, ataw ka
ong guwaan sin akida biyayan. Kataw tay manguran na mga agama Islam. In akida na tawqifiyya, hati niya asal na baktul siya din na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asal na babaktul na siya pahadarat sin Allah ta'ala, di siya mapaling ataw ka, di siya ma-repair biya, di siya hati niya makahinangan mo siya si mga uno-uno mga sanga-sanga niya biya yan. Amuin wala na sabot ha kitab niya, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In akida, di maon in akida yaun sabit siya, malingkan suway iban dalil niya din ha sara biyayan. Di mahinang-hinangin akida, di makapag-ijtihad imano siya sin akida bakambia amo in mga hukuman far'i, makajari imano siya hati niya mag-ijtihad siya bang in hukuman yaun atau kadzimato yaun, di niya kabakan ha Quran sin Allah Ta'ala, di niya kabakan na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban di niya kabakan na kakahinang si mga sahaba, iban di niya kabakan ha amuin mazahibul arba atau kaamo mga mazahib ahlu sunnah wal jamaa na mag-ijtihad siya. Iyadto ha sa amo na amaliya, amo in ahkam far'iyya. Adapan in akida, di man jari mag-ijtihad ko, ini na hinangan ko, amon tarika, simpagtuhan ko, dugay niya na tarika, amo impiatampar sin Allah Ta'ala, di mo mahinang sibiyat to. Sabab in masadir sin akida, na majaa fil kitab, wa sunnah, den di inin amo in nasabot halom sin Quran sin Allah Ta'ala, iba nasabot halom sin hadis sahih, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amu yaunin akida at tawhid pegian. Liannahu la ahad a'lamu billah wa ma yajibu lahu wa ma yanzi'u anhu min Allah wa la ahadun ba'da Allah a'lamu billahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dina sabab yaun katotay manguran na mga agama Islam. Wairoon manusia amu illabi makaingat sin pagtuhan. Wairoon manusia labi amu in mingat sinamuin kahalan sin pag-ibadat pa Allah Ta'ala ha manusia puas din na Rasul sallam imana ni Rasulullah sabab ingkatan pakaragyaan niya wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaun amu yaunin lialabayan sin mga sila amuin manhajus salafus salih, amuin liabayan sin sila amuin Rasul sallam ibang mga sahaba, amuin Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sunnah sin Rasul sallam. Unin piagbidaan sin Quran, iban sunnah, in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya, in lapal niya, ibang makna niya, piaturun din na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sunnah, hati niya, in makna niya, piaturun sin Allah ta'ala, sa gawa, in lapal niya din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkalo sin Allah ta'ala, ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya maghimumungan, sinden di ining kabayaan ni himumungan, timatagad siya wahy din na Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaun katawtay manguran na mga agama Islam, hangkan in naraak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraku. Gayunggong kamu long sin Allahu Ta'ala sin lubid sin Allahu Ta'ala. Unin lubid sin Allahu Ta'ala amo na in Islam, in saraniya, amo in Quran, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon kita, iban ayaw ka mo magpulak kanatlon sin Allahu Ta'ala. Ayaw ka mo magbutas-butas. Sabab doon makawa sin manusia in kusog apabila naghambok imano siya labilo ba na im mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. فإما يأتينكم مني هدى.
Piartong sinallahu ta'ala atau kapiartong kanyulon sinallahu ta'ala in pamandu. In huda kataw tayo manguran na mo agama Islam na nabahagi siya doang kabahagi. Ikaysa na huda dalala wa bayan. In huda amo in dalala wa bayan makaya sin mano siya hinangon. Amura in kakahinang sin mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yaun. Amo in magpasampay kaw sin agama sin Allah ta'ala mga manusia kalo-kalo naman ikaw mahinang ko asbab amo in kahidayatan ni manusia. Asbab amo in lawagan mo amo in hangkan dalala makatunjuk ko ha manusia pahinang marayo ubos in manusia taupikan sin Allah ta'ala hidayatan siya mong paamo in hinang yaun. Nalong sin Rasul sallam kan Ali karramallahu wajha. Long nila ay yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Bang sa zalong niya kahidayatan manusia ha ikaw inahinang asbab sin nakabatok siya paagama sin Allah ta'ala na dihilang ko sin Allah ta'ala pahala labi marayaw den sina mo impinaka malingkat amo inden ha mga untabyayan. Labi marayo rin din mo in pala. Sabab in humurun na ampegyan amo yaon in first class din na ginisan si mga unta ha hula Arab. Na labi pa marayo din dito in karayawan idir sin Allah ta'ala kayo mo. Namikyan long sin Allah ta'ala long niya likulli qawmin had. Tiap-tiap long niya mga kaum na on doon amuin magpandu kanila atau ka amuin maghindu kanila sin pag-agama nila. Namikyan lang sin Allah ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sabanatod kay mo ya Muhammad in assignment mo yaon manghindu hamano siya madto paran mabuntul imana niya madto paagama sin Allah ta'ala. Amo yaon impigyan huda dalala wa bayan. Ini kadua ginisan sin huda mga kataw tay mauran na mo agama Islam. Amo in huda tawqifiyya, huda tawfiqiyya at huda at tawfiq wal ilham. Na iniya untupot Allah ta'ala imakagaw suwayroon manusia makagaw minang siniyaon. Biazimato haamaon sin Rasul sallam amo in nakaipat kaniya hi Abu Talib ha waktu na siya sakratul maut na di na siya makasukmad to paamaon niya sabab nalilibot siya si mga taymangud niya mga musyrik biyayan. Uno in agi niya doon na lawang long na ya amma iulakan niya in amaon niya long niya kul la ilaha illallah pamungkosin la ilaha illallah kalimatan uhajju laka yawmal qiyamah man amuin on sabab amuin magarantur takaw magsafaat takaw adlo qiyamah. Nakahabas siya mamung simbiyad to kul la ilaha illallah long ni Abu Jahl kan Abu Talib ya Aba Talib atargabu am millata abaina uno ya Aba Talib mabunsina ko agama sing kamaasan sing kita niyo na sampai biyayaon kataw tay mauran na mo agama Islam. Masi-masipan in mga manusia amo in nag-agama silang sin agama sin kamaasan nila hazaman ta biyayaon biyara amo in Abu Talib. Na di na sabab piyaon kataw tay mauran na mo agama Islam. Niyatehi Abu Talib halom sin kasyirikan fa Allah ta'ala. Na amo yaon in kabugaan na mo mga kataw tay manguran na mo agama Islam in akida nato lamuran nato sin akida bid'iyya ataw ka akida amo in khurafat amo in larak akida ataw ka lamuran nating kakahinang nato si mga hinang bid'a bihayan. Kadi na sabab yaon kataw tay manguran na mo agama Islam nasusalando in Rasul sallallahu alaihi wasallam niyatain amaun niya nagdepends kaniya sing kasibitan niya even amuin nagipat kaniya biyayan na di na sabab yadto turunan siya sin Allah ta'ala ayatan lo sin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha saban naltod kay mo ya Muhammad
di ikaw makadil hidayat, tawfiqiyah, hamano siya hisin kalasahan mo, sa gawa tupot Allah Ta'ala, magdihil sin hidayat yaon, ataw ka tawfiq biyayan. Na di na sa mapiyaon kataw tayo manguran na mga agama Islam. Sube usaha untod si manusia, biya dining kadawhat niya sin huda at tawfiq wal ilham, hati niya amo in tawfikan sin Allah Ta'ala, doon kabuntulan sin pag-agama niya, kabuntulan sin agama sin Allah Ta'ala, iban agama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sin Allah Ta'ala surah Taha, amo in faman ittaba'a huday, hisyo si imanu siya amo in magad, hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, magad ha tawfiq hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, fala yadil, di na siya malong diha dunya, di na siya malong diha dunya, wala yashka, iban di na siya amo imabinsana adlo akhirat. Na di na sa papiyaon kataw tayo manguran na mo agama Islam, mong kita pa pamandusin Allah Ta'ala, mong kita amon pamandusin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw naman kita umulin sin amuin mga kakahinang mga akida, amuin baken halom sin kitab sin Allah Ta'ala, ibang baken sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niwain din na mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, o nambuk din na mga sahaba naraniya magtru ataw ka magbuno imaas niya biyan, sampai miyate niya imaas niya, long si mga kabagayan niya, hikwan long niya, jurion siya si mga kabagay, hikwan long niya, may sug siya, piyate niya in maas niya ataw kaama niya. Unin agi niya, long niya makatal tuwalidi, wala kulong niya, piyate long niya in maas kulong niya, walakinnahu qatalahu syirku billah, sa gawam niya siya hakasirikan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sa mapiyong piyapanog sin Allah Ta'ala in ayatan niya, lang sin Allah Ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم إلى آخر الآية. Di mo lang niya kakitan imanusia mahugot turin pag-iman fa Allah Ta'ala, ibang pamaritya niya adlaw akhirat, apabila dumapa siya hamanusia, dahon na imanusia magkasilasa, in kaunan si manusia yaon, imaato fa Allah Ta'ala, imaato pa Rasul niya, bisampan in kaunan niya, mga maas niya, ataw ka mga anak niya, ataw ka mga langgong niya. Na di na sabab yaon, kataw tayo manguran na mo agama Islam. Hasababan sin akida ini, nakingatan mo imanusia tiniya amo yaonin magpa pirak ataw ka magsalasesin ini yaon, at tiniya nagtuhan tud siya pa Allah Ta'ala, ataw ka iniyaon nagsisirik siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namuyad to ba makakongko pa among pandu sin Allah Ta'ala, hidayat sin Allah Ta'ala, lon sin Allah Ta'ala, dyan di angkaw, fala yadillu wala yashka, di nakaw malong diha dunya, iban di nakaw kumangihadlo akhirat, imana niya di ko siksaon sin Allah Ta'ala. Kita ni wasong na mapatay in Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, inni taraktu fikum syai'ain, biyaya ulong sinasalam, binang kuna kanyulong niya indua pakarajaan, ma in tamassaktum bihima falam tadillu ba'di kitab Allah wa sunnata rasuli. Binang ko kanyulong niya indua pakarajaan, doon na kamu agad. Bang magad kamu hadwayan, di na kamu malong salama-lama niya. Amo na in kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na imano siya yaw na mo imyamagad siya sunnah, ataw kayaon siya akida sin Rasul sallam, amo iniya uning kyanganan, long niya al-firqatun najiyah. Amo intumpukan, amo imalepas sila nena siksa sin Allah Ta'ala haadlo kiyama. Hindi na sa papiyong kataw tayo mauran na mo agama Islam, in akida piyagiyan, ataw katawahid, na ashraful ulum, amo ini pinaka first class ilmu,
kingatan si manusia wa ajalliha qadaran, ibang pinakamataasin daragyat niya pahadarat sin Allah Ta'ala, ibang pinakawajib siya tuntutan, liannahu la ilmu billahi ta'ala, sabab ilmu yaun hatungod sin pagtuhan. Pagkan ilmu amo intungod sin pagdunya, sa ilmu biya dining kahantang sin pagibadat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ilmu amo in mga kingatan mo roon ni mga kangan-nganan sin Allah Ta'ala. Hangkan sa baban sinamong kaawaman sin manusia kangan-nganan sin Allah Ta'ala. On mga manusia, ngana ni mga anak niya sila Abdus Shams. At tawa karugayin pa niyaun. Had ipon sin suga. Sabab din niya kingatan, in panghati niya sin Shams, din angan sin Tuhan. Na din na sabab yaun kataw tayo manguran agam, din na syirik pa Allah Ta'ala, nganan mo in anak mo ataw katay mangud mo sin ipon siya sin makhluk sin Allah Ta'ala. Nasababan sin kaawaman ta sin tawhid, di ta kingatanin kangan-nganan sin Allah Ta'ala, di ta kingatanin amo in mga kasipasipatan sin Allah Ta'ala, di ta kingatanin hukuk, uno naman in hak sin Allah Ta'ala paipon niya, na di na sabab yaun na di maukab kato indan amo in ikasampay ta pahadarat sin Allah Ta'ala, di maukab kato, ina mo indan, amo imadohat ta inkasanyangan, din naman na dunya, labi luba pa adlo akhirat. Na din na sabab yaun, kataw tayo manguran na mo aga ma-Islam, kabalikan na to in mga karasulan, tinya in naraak sin Allah Ta'ala kan sila, daakan nila ni umat nila magtag-ipon fa Allah Ta'ala. Din na mga ayatan niya suratul Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Wala kami lang sin Allah Ta'ala nagdaka mga karasulan na kauna kay mo ya Muhammad, malingkan na nuhi ilay, tiniyapyagwahi na mo kaniya, annahu la ilaha illa ana. Sa benar tudwayro untuhan mapatot, pagtag-ipunan buat malingkan ako lang sin Allah Ta'ala. Pa'budun, pagtag-ipong kamukakulon sin Allah Ta'ala. Damikianin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyaksiyan niya mismo, sinamo ing katunggal niya, iban siyaksiyan sing kamalaikatan niya, iban siyaksiyan si mga ahlul ilm, in siya tunggal siya. Haparman sin Allah Ta'ala, Syahidallahu annahu la ilaha illahu, la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, la ilaha illahu wal azizul hakim. Siyaksiyan sin Allah Ta'ala, sa benar tudwero untuhan, mapatot sususumbahon malingkan siya. Iban kamalaikatan niya si magsaksi sing katunggal niya. Ibang katan mga manusia tiukbalan sin Allah Ta'ala ha ilmu tawhid atawa ka ilmu hatungod sin agama niya. Ingkatan nila niyaon among ahlul ilm na qaiman bil qist, hati niya timindag sila hakabuntulan sin agama sin Allah Ta'ala. Dahil na sabab yung katotay manguran na mo agama Islam. In agama yan, piyarasin Allah Ta'ala kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban hinang na siya kinapusan, atawa ka khatamallahu bihil adiyan, hati ni amuna yaunin khiatam sin Allah Ta'ala hakatan agama amurain agama na yaun, wa akmalahu li ibadi, ibang kumplito niya na in agama na yaun ha ipon niya, wa atamma bihi alayhimun ni'mah, ibang siyempurna sin Allah Ta'ala in ni'mat doon kanila, wa radiyahu lahum dina, ibang nagridana in Allah Ta'ala amo yaun in agama nila, na di tay maun sin Allah Ta'ala din na mano siya mag-agama siya dugay na agama yaun. Law sin Allah Ta'ala long niya, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima.
Wala lang niya naon ni Muhammad. Mahinang siya ama sinambuk din ng mga umat niya. Sa gawain siya daak sin Allah Ta'ala, ibang kinapusan Nabi. Yayan. Namikyan lang ni hamuin pagkumplit sin agama yaun. Hamuin kawaluan adlaw ra kuman labi ubos mawapat na in Rasulullah si mabu siya doon hamuin higyatul wada doon Arafah. Lon sin Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Biyaya ulan sin Allah Ta'ala, kumplito ko na kaniyo in agama niyo. Iban siyampurna ko na kaniyo in nikmat ko. Iban nagrida ko na kaniyo Islam in agama niyo. Inna dina indallahil Islam. Sa benar to din agama, amo inde na Allah Ta'ala, amura in agama Islam. Amura in agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dina, fala yuqbala min, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Hisis yung imano siya, lamawag siya. Agama niya, rugay na agama sin Allah Ta'ala. Lamawag siya sin akida. Habakan akida sin Quran, iban sunnah sin akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na di matay makaniya. Di matay makaniya. Insihad lo akhirat. Tarbilang siya din ang mga manos siya lusong at tawaka lugi pahadarat sin Allah Ta'ala. Di na sa mapiyaon katotay manguran na mo agama Islam. Piyawagib sin Allah Ta'ala katan manos siya. Suwe sila mag-agama sin Allah Ta'ala. Lon sin Allah Ta'ala diaranya mag-meeting in Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Pamunga ya Muhammad, o kamu mga manus yalon sin Allah Ta'ala. Inni Rasulullahi ilaykum jami'a. Sa benar tud ka ako ini daak sin Allah Ta'ala doon kaniyo katan niyo. Amo intuhan tagdaposin tagmilik sin pito lapis langit ibal lupa. Amon wayroon Tuhan mapatot susumbahon malengkan siya isaysa niya. Yuhi wa yumit. Amo magdihil siya sing kabuhi si mano siya iba magpatay hamano siya. Faaminu billah. Na di na sabab yaon na pagkahagad na kamu fa Allah Ta'ala. Pagkahagad kamu fa Allah Ta'ala iban rasul niya. Amon rasul yaw nabi siya, amo in mukli siya. Amo in nagkahagad siya fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang kalimat sin Allah ta'ala. Wattabi'u, iban agad kamu nabiyan. La'allakum tahtadun, mura-murahan kaniyo, kahidayatan kamu sin Allah ta'ala. Haayatan ini mga kataw-tay mauran na mo agama Islam. Madohat si mano siya in hidayat, apabila amo in na maritaya imano siya pa Allah Ta'ala iban Rasul niya. Iban, miyagad siya pamando sin Rasul. Hangkan din ang mga sarat sinamuin tataymaw ni amal ibadat si mano siya al-imanu billah, al-ikhlas, iban, al-mutaba'a. Kaibanan, tawhid, na al-ikhlas wal-mutaba'a. Apabila tulus ikhlasin na mo in paghinang mo yaon, iban nakaagad kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na inhinang mo yaon, ayaw ko magdorwa, tay maun sin Allah Ta'ala. Sa pabila bizan ikhlasin kakahinang mo yaon, apabila in akida mo bihayan wala kimugda na akida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na useless mga kataw-tay manguran na mo agama Islam. Useless. Kau ganing kalaulan si manusia.
Subay magad in dayosin akida, iban ikhlasin kakahinang si manusia. Ang patay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yaon mga kataw tayo mauran na mga agama Islam, murah-murahan, dihilan sin Allah ta'ala mong paat. Inamuin mga ayatan sin Allah ta'ala na basta na to adlo ini, iban mga hadis sin Rasulullah amuin na basta na to. Dahil na sabab yaon, mangindua kita niyo fa Allah ta'ala, amuin patap-tapan niyo pag-iman sin kita niyo. Sampai pa dumagpak na pa muy kita ni pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum uda'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ya Allah, ipakita mo kamo in kasabnalan, iban rizki kami amuin, maka taufiki kami, makaagad kami sin kasabnalan. Wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Damikyan ya Allah, ipakita mo kamo in kabatilan, haamo in batil in pangatod namo, iban makaanib kami kaniya ya Allah. Allahumma rizukna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qawlan wa amala wa ibadatan. Ya Allah, rizki kami makaagad in kakahinang namo, makaagad in himumungan namo, ibang kakahinang namo, iban pag-ibadat namo, habiya ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.